Dobar dan, dobrodošli u novi Cyber Fleet. Danas je s nama Dario Finderle, poduzetnik, inovator i mnoštvo toga, jel tako? Puno toga, da. Evo, za početak se predstaviti. Da, dakle, ja sam Dario Finderle, imam 58 godina i puno toga sam iza sebe ostavio. Uglavnom, ja sam uglavnom bio policajac cijeli svoj radni vijek i to u antiterorističkoj jedinici Lučko, ali tamo sam se bavio oko tehnike i onda iz toga izišlo puno stvari snimanja, dronovi i svakakve stvari. Imam dvoje djece, suprugu, klinci su mi na feru završili, tako da, eto, rade u informatici. Evo vidimo od početka, zapravo antiteroristička jedinica Lučko. Kako ste postali dio nje, kada? Da, dakle, u životu se nisam mislio da ću postati policajac, ali došao je Domovinski rat. Vojska mi nije tako bila blizu, ali policija mi je onako bila primamljivija i priključio sam se u specijalnu policiju. Tamo se bavio tehnikom za vrijeme rata. Dakle, postavljali smo repetitori, radili kartografiju, svašta nešto, sudjelovali u borbama i nakon toga, kada je prestao rat, jedno kratko vrijeme sam otišao u tehniku MUP-a, tamo gradio mreže, ali je srce vuklo nazad i vratio sam se natrag u antiterorističku jedinicu Lučko. Bio je na vrijeme u zapovjedništvu glavni instruktor za tehniku svih jedinica i onda sam se vratio iz zapovjedništva natrag u AT Lučko, tamo radio svoj posao, dakle intervencije, tehnika i takve sve stvari, neke se smiju znati, neke se ne smiju znati i uglavnom u nekom trenutku smo i etablirali i dronove i negdje 2018. je došlo vrijeme da odem u mirovinu jer jednostavno fizički se sa 52 godine više nisam mogao sa mlađima uspoređivati i onda sam otišao i od tada sam i poduzetnik i imamo svoju firmu, supruga ima firmu već dugo vrijeme i tako, to je to ukratko. Ok, a u međuvremenu se dogodio negdje tu i Docking, je li tako? Poznata hrvatska firma. Tako je, dakle sa Dockingom smo počeli surađivati još dok sam bio u specijalnoj policiji. Dakle, ta suradnja negdje od 2015. datira kada je pala ideja zajednička da se napravi jedno prototerorističko vozilo koje bi bilo za intervencije u zatvorenim prostorima. Docking je to prepoznao i napravili smo prvi model i to se razvilo i eto, sada je već vozi okolo i radi intervencije. To je onaj zanimljiv video MV3 sa YouTube. MV3, da, na YouTube. Možete nam malo objasniti o čemu se radi, kako je to vozilo, dakle, čemu taj služi? MV3 Hystrix je vozilo koje služi za indoor intervencije, za intervencije u velikim dvoranama ili recimo aerodromima, koncertnim događanjima ili shopping molovima, dakle trgovačkim centrima. U slučaju da se desi nekakva krizna situacija, koja ja se nadam se da nikad neće biti ovdje kod nas u Europi, ali nažalost toga ima sve više, gdje vi sa timom, inače je stroj zamišljen za 8 ljudi, možete ući sa tim strojem unutra, on ima štit od ostraga, recimo skoro neprobojan, inače je nivoa 4, to nije nikakva tajna, dakle to su sve pištoljska i zrna i strojnica i uglavnom to je stroj koji je potpuno električan, ima gumene gusjenice i može ići čak i 35 stupnjeva, dakle se penjati. Dakle, to je jedno vozilo koje je automatizirano, uskoro će imati i lidar da će moći se automatski samo kretati i eto. Da li ga ima Hrvatska vojska? Nema ni Hrvatska vojska, nema niti Hrvatska policija, nažalost, ali mi sada radimo na tome i mislim da ćemo, kako je naravno sada je prijetnja, sve više raste, sve je veći interes, a mi ćemo najvjerojatnije pokušati to čak dečkima i nabaviti preko klastera Hrvatske obrambene industrije, tako da dobiju te strojeve, jer ja sam čvrsto uvjeren i to je ono što je nama falilo i ta ideja je zapravo izišla na konceptu proučavanja terorističkih intervencija u cijelom svijetu. I to je inače unik, jedinstveni je stroj, nema takvog stroja na svijetu i sad su pokušavaju nas polagano kopirati, ali to je stroj koji je state of the art i treba će im dosta dugo vremena da nas uopće dostignu ako će moći. Vidio sam da ste ga predstavili u Švedskoj, je li tako? Da, bili smo u Švedskoj na sajmu njihove obrambene industrije.
tamo je to bilo super, makar je tamo bio stacionaran, pa onda ne možete možda dobiti tako nekakav dojam, ali sada idemo u Rumunjsku na isto sajam specijalnih postrojbi i tamo ćemo ga imati live demo, tako da ću malo dečke specijalce iz tog kvarta, dakle najvjerojatnije će doći Rumunjska, Bugarska i ti dole i oni isto naravno trebaju to kao i svi i provozati ih malo na tome, pa ćemo onda vidjeti da li će biti reakcija. Ja se nadam hoće. Vi ste zapravo jedan od 2 inovatora koji je smislio taj proizvod. Tako je, da. Kako ste došli na ideju? Da, nas je u stvari je zapravo 3, jer je tu i kolega jedan iz vojske, ali kolega koji je Ribić, koji je inače sa mnom, on je bio pomoćnik glavnog zapovjednika specijalne, dakle svih specijalaca, mi smo usko surađivali i došli smo na tu ideju jer nam je uvijek falio taj korak šta, dakle kad su se desili nekakvi teroristički napadi kao recimo u Mumbaju, oni su ušli u veliki hotel unutra i tamo je bilo puškaranja, ne znam, 2,5, 3.000, 4.000 metaka su izmijenili i dečki nisu mogli ići naprijed, specijalci, jer je bila teška vatra. I onda smo rekli kako bi mi to mogli, dakle specijalci imaju svoje štitove ručne koje nosite, imate čak i balistički štit koji možete gurati, koji ima 180 kila, ali ne može puno ljudi stati iza toga, problematično ga je nositi, dakle, budući ima 180 kila, i onda smo mi zapravo došli na ideju kako bi to bilo kad bi se na jednog gusjeničara stavio takav jedan štit, dakle da imate mogućnost upeljati recimo 8 ljudi unutra, on ima naprijed dakle i harpun i sustav za probijanje ovan, tako da on radi taj dinamički entry ili breaching se to zove inače stručno, gdje može provaliti kroz vrata, može i zid cigleni bez ikakvih problema probiti i ući unutra, inače se taj štit skroz sklapa, tako da on bude puno manji po dimenzijama, dakle ekipa se spusti dole, operator zaklopi štit, to se provali unutra, uđete unutra i vi ste zapravo u shopping centru, sad si zamislite recimo Arena centar, vi ste unutra i vi imate potpunu zaštitu i sad ovi mogu pucati do sutra, a vi ste, dakle on ima puškarnice, ima termovizijske kamere, ima balističke otvore, mislim opremljenje još puno senzora, dakle nije to samo nekakav stroj i evo, to je bila ta ideja i malo po malo kako se to razvijalo i mi smo tu savjetodavno. Koliko dugo je trajao razvoj? Pa razvoj je trajao nekakvih recimo 5 godina bih rekao. Dakle, krenuli smo potpuno od početka pa nije bilo dobro ovo ono, a sad imamo stroj koji je super i evo sad su ove godine isporučujemo prva 3 komada. Znači krenula je prodaja. Krenula je prodaja, da, sales je tu i nadam se da će biti još više. Ja bih volio da to bude u Europi jer su to strojevi koje ja mislim da spasi jedan život. Mislim, nije jeftino naravno, ali da spasi jedan život po meni to nema cijenu. Bolje da imate takav stroj sa sobom pa da ga nikad ne upotrebite nego da ga nemate, a trebali bi. Evo, odmah smo od početka krenuli u ove policijsko-vojne teške teme. Idemo se sad malo vratiti u civilnu priču. Slažem se, makar je to moja, moram priznati, cijeli ste život i strasti, onda probudi se u vama. Još uvijek kad vozim taj stroj, obučem nekakvu odoru jer mi je lakše to tako onda i bolje se osjećam da ste cijeli život u odori, tak meni odijelo je nije nešto moje. A kad obučete civilnu, onda ste direktor tvrtke, vlasnik? Supruga je direktor tvrtke. U biti tvrtka je osnovana davnih dana, tamo 93. godine i bavila se marketingom i takvim stvarima, to se bavila supruga, analizama u marketingu i to je bilo jako dinamično. I u nekom trenutku, oko 2015. godine, radi jednog nemilog događaja koji smo imali u obitelji, nažalost smo morali nečaka, on je imao melanome i tumore i bio je kod nas, jer je bio na liječenju, oni su inače iz Županje, i onda smo složili prvi nekakav dron, pa mali helikopter i što bi sad tu mi mogli napraviti. Tu smo si mi razmišljali, pa mogli bi staviti nekakvu kameru i u to je zapravo došao prvi malo revolucionarni dron, a to je DJI Phantom 3 koji je imao kao 4K kameru, što je nama bilo turbo, jer smo do tada stavljali GoPro i sve te nekakve kemijali i evo, krenulo je sa time. Ja sam to predstavio naravno i u svojoj jedinici i kupili smo prvi Inspire jedinicu sa termovizijskom kamerom i to je nastala živa revolucija, dakle slali su nas posvude
po granici, jer je tad je već bilo 2015. je bila ona velika migrantska kriza koju smo imali, tako da smo se sa tim jednim dronom naletili, a stvarno, mislim, je taj Inspire ima 20 minuta mu je trajala baterija, a vi ste ga morali isključiti, dakle sva svjetla i to, ali smo imali jako puno uspjeha sa njime, ali danas je to u MUP-u, ja sam dakle obučio prve dečke, išli smo u Agenciju za civilno zrakoplovstvo da oni i legalno polože ispite koje trebaju položiti i sad polagano ljudi koji su me naslijedili, sad se ustanovljuje u MUP-u ured, samostalna služba baš za dronove, jer dronovi su, to je budućnost. Uh-huh. I MUP je naravno nabavio sad puno interesantnije letjelice koje se ne mogu uspoređivati. Znači zapravo dronovi su bili okidači, jel tako? Da, dronovi su apsolutno bili okidači, s time da smo mi u nekom trenutku prepoznali, zapravo snimali smo jedno vrijeme mi smo to zvali u firmi beauty snimke, ne? Dakle lijepo letite po dvorce, snimate recimo za turističku zajednicu smo snimili set toga dvoraca, recimo Zagrebačke županije i tako nešto, ali jednostavno ja nikad nisam to doživio, to mi nije bilo dovoljno recimo izazovno i na jednom predavanju za civilnu agenciju za civilno zrakoplovstvo mi je prišao čovjek iz tvrtke GDI, koja je ogromna tvrtka koja se bavi dakle izmjerama i zapravo sad više, možda sad u zadnje vrijeme više informatikom, ali taj BIM model izrađuju, dakle koriste podatke i mi smo krenuli za njih snimati i to se pokazalo jako dobro i to smo se krenuli razvijati, dakle to je krenulo od običnog ortofoto i onda smo do lidera i tako dalje, s time da smo u neko vrijeme se prestrukturirali, spojili se sa još jednom firmom, Ketkom i tako da to onak. Koliko ljudi trenutno čini vaš tim? Dakle, naš tim sada trenutno ima nekakvih 8 ljudi, jer je to, još uvijek je to kod nas onako problematično kao i sve, zato jer ima jako puno ovih koji rade na crno i onda ako vi hoćete raditi legalno, letiti sa dronovima, onda ste vi zapravo u, kako bi rekao, u lošoj poziciji jer morate puno toga zadovoljiti da bi mogli letiti, a ovi koji rade na crno naravno ne mogu i onda tu sad nastane problemi i cjenovno i sve, ali ide to. Uglavnom mi smo zadovoljni sa time. Mislim da bi se moglo više, naravno da bi se moglo i to je to. Evo danas ste nam ovdje donijeli jedan mali dron. Da, ste nam to donijeli. Da, to je dron, evo prije godinu danas smo ga kupili, to je DJI-eva Avata, dvojka. Mislim, meni je to fascinantni su mi te stvari, jer kako se bavim cijeli život tehnikom, meni taj prvi DJI dron koji smo mi kupili, Phantom 2, je već bio apsolutno nevjerojatan što on zapravo sve ima sa trojkom, to je postalo turbo. A ovo čudo malo danas što može napraviti, mislim, ok, njegov senzor, to je kamera, nije baš nešto, ali kako može letiti, što može napraviti, pogotovo jer on inače ima, sad nisam to tu stavio, vi letite naravno preko naočala, ali možete, imate ovaj ručni upravljač koji je u ruci, dakle i onda sa gestama, sa motion controllerom vi ga upravljate, ali ako hoćete profesionalno letiti sa time, onda ipak sa joystickom trebate letiti, onda to je u stvari FPV dron. Ne? Da, baš sam to htio reći. Možete objasniti što znači FPV? Dron, da. Pa FPV dron je u stvari on dolazi od tih racera. Ne? Dakle, mi imamo jedan prekrasan racing team u Hrvatskoj, Drone Racing Team Croatia, koji su bili svjetski prvaci i to što dečki rade sa tim letjelicama, to je apsolutno, mislim, van svake pameti ono što rade i oni su slagali te male dronove koji su zapravo relativno mali, imaju nagnute kamere i to zapravo one juri. Zato je FPV, zato jer vi ne sjedite u njemu, nego kao u igrici, kao da ste u FPV igrici i onda letite sa time. Onda u nekom trenutku je DJI odlučio da bi oni mogli napraviti. Napravili su onaj prvi model, nije bio Avata, više sad ne znam kako se zvao, to smo sve mi kupili, onda svaki put naravno se morate obnoviti i s time su čak i ušli u stvari i u tržište specijalnih postrojbi, zato se to jako koristi u specijalnim postrojbama, zato jer on indoor super leti i možete sa time pretražiti teren, to jest zgradu unutra, da se sami ne izložite
nekakvoj pogibelji. Mhm. Tako, ali naravno ovo je mali dron i simpatičan je, ima relativno malu bateriju, ali možete napraviti čudo od snimaka. Dakle, danas u produkciji skoro da je, nemate neki fly through gdje je ono kroz auto, recimo ako gledate, ne znam, tipa Šebalj ili neko koji ima svoje emisije, pa to je ono turbofora, otvori se vrata i on proleti kroz auto i sve to vidite, to je super i to sa ovakvim malim dronom možete, a i dalje ima sve one karakteristike GPS-a i onih sigurnosnih senzora i sve što ima. Ne? A naravno, ovo je najmanji dron do ovih najvećih koje imamo u firmi. Sve smo rekli, samo nismo rekli što znači FPV. Aha, FPV je first person view, ne? Dakle, vi se kao da se nalazite u njemu, pogotovo on skoro isključivo se leti na to da imate naočale na sebi i onda stvarno izgleda kao da ste u njemu. Mislim, one prve naočale koje su došle su bile strašne. Kao prvo, ovo je digitalna transmisija, dakle digitalni je prenos, a na onim prvim FPV dronovima koji smo slagali su bili analogni i to je bilo katastrofa. I onda sad recimo kad ste letili, onda bi na njega stavili GoPro, letili ste, to je sve šumilo, trzalo, to je bilo ono katastrofa, ali snimka je bila super jer naravno GoPro bio kroz, a vi niste mogli kroz to gledati jer je analogni bio prijenos i onda to nije funkcioniralo. Dakle, daleko se to jako, mislim, ne znam koliko znate, to je možda recimo interesantno za vaše gledatelje. Dakle, imali smo ekipu za vrijeme rata koja je letila avione, dakle, tada nisu bili, danas postoje, dakle, fixed wing, mi to zovemo, dakle, imate ovo dronove, a druga je vrsta su fixed wingovi, to su u stvari mali avioni, koji su danas došli do toga da se vertikalno uzdižu, dakle, imate VTO, vertical take-off and landing, a oni prvi su bili ko RC modeli, oni remote controlled modeli koji vi poletite i sad, postojala je cijela jedna, ne znam koja je to formacija, da li je to bila bojna ili neka manja, dečki, dakle to mi govorimo sad o 93. i 94. godini, koji su vam bacali letke na području Srbije i onda je bilo pitanje kako su oni to napravili. Dakle, imali su kompas unutra, u kućištu, ne, su imali kompas i malu kameru koja je gledala u taj kompas i ta transmisija je išla prema natrag. Dakle, jedva su vidjeli, ali tako su znali kako će okrenuti dron, to je taj fixed wing, da se on uopće vrati natrag. I mislim, i uopće nevjerojatno što su ljudi napravili, gdje smo došli. Ok, sad pričamo o dronovima, ajmo reći na nekoj visokoj razini, jel tako? Da, profesionalnim dronovima. Idemo malo pričati o ovim nekim jednostavnim dronovima, dakle bazičnim modelima s kojima bi se nekom mogao početi baviti, odnosno poletiti. Što mislite, koji je neki ulazni model, najjednostavniji, najkvalitetniji, cjenovno? Gledajte, dakle, u svakom slučaju ne možete zaobići DJI. Dakle, puno ih je firmi pokušalo parirati, ali oni sad, ja mislim da su već na 85% tržišta. Dakle, to je kineska firma. I ti dronovi su, dakle, čak i jako pristupačni. Trebate sad naravno razlikovati dron od igračke. Dakle, postoji nekakva mala definicija, dakle, ako je nekakav dron koji hoćete da je igračka, dakle on mora biti ispod 250 grama i mislim da je 9 metara u sekundi, ne smije brže letiti. Ali vi to odmah vidite, ovo avatu kad primite, ona je stvarno ima svoju težinu, dakle ona je 380 grama, da ja mislim, a ovi dronovi sad ima DJI ispod 250 grama za koji čak niti ne spadate u nekakvu kategoriju, jako jednostavnu kategoriju spadate za, mislim, položiti ispit i sve i to bi u svakom slučaju preporučio. Takav nekakav dron. Mislim, oni su svi podjednako upravljivi, samo je sad možda pitanje koja je kvaliteta kamere, ali recimo ovaj dron kao takav vam košta, dakle, sam dron košta, mislim da je oko 600 eura, a to je već sad recimo nekakav profil ili kombo paket sa 3 baterije, te 1200 eura, dakle vi sad možete nekakav dron za ljude koji se možete kupiti DJI, neki mini ili mini 3 ili ovako nekakav model ili nešto što je ispod 250 grama i tu ste relativno sigurni, makar morate poštivati naravno pozitivnu zakonsku regulativu. Baš sam to htio pitati. Zamislimo sada ja kupim dron, izađemo tu ispred RTL-a i želim ga dignuti u zrak. Mogu li? Smijem li? Dokle god samo želite, to vi želite možete, ali naravno dignuti ne možete. Dron, pogotovo ako vam je u blizini policija, koja je jako dobro već danas u Hrvatskoj nadzire taj dio.
Dakle, vi morate biti svjesni, to je nama isto bilo čudno na početku, kada smo došli u Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, gdje rade stvarno krasni ljudi, profesionalci, non plus ultra stvarno, koji su nama rekli, dakle, dobrodošli u zrakoplovstvo. Dakle, onog trenutka kad se vi odlijepite od zemlje, vi ste došli u zrakoplovstvo. I sad tu nastaje sve to skupa, jer oni jako ozbiljno shvaćaju to letenje sa dronom. Dakle, i od 2019. u stvari 2020. postoji regulativa koja je dosta striktna. Ona je ograničavajuća, ali uz malo truda vi zapravo možete poletiti, ali ne možete kupiti dron i samo tako poletiti odmah. Uh-huh. To vam piše i u letku, zato su naši prodavači svi obavezni u dronu staviti mali letak koji će vas otprilike podučiti stvarima koje biste trebali napraviti. Dakle, tu postoje neke kategorije letačke, ono što morate napraviti, da li trebate osigurati dron, da li trebate postati operator, pa onda imati ovakav jedan broj gore, uh-huh, i takve nekakve stvari. Eto, uh-huh, to vam je. Ok, sad smo zapravo na tragu edukacije tržišta, je li tako? Da. Amatera, poluprofesionalaca i profesionalaca koji bi htjeli ući taj svijest. Vi zapravo imate još jednu funkciju, je li tako? Hrvatska udruga bespilotnih sustava. Zašto ste ju osnovali i kada? Da. Dakle, Hrvatska udruga bespilotnih sustava osnovali smo je 2015. godine. Jedna šačica entuzijasta, ali u stvari profesionalaca, jer je baš na početku krenulo sa profesionalcima, gdje smo htjeli pomoći, dakle, tijelima zakona, ajmo tako reći, inspektoratima raznima, da olakšamo svima stvari i da se udružimo i da nekako donesemo pozitivne stvari. I od 2015. dakle mi funkcioniramo, do danas imali smo veći broj članova, pa manje, to vam je uvijek ovisi kao i svaka udruga, to varira, ali naš prvenstveni cilj je u stvari raditi sa, na primjer, Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo, Državnom geodetskom upravom, Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i sa policijom, da njima pomognemo kao profesionalci da shvate što muči dronaše i da onda oni to pokušaju implementirati onoliko koliko im se dozvoli. Naime, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, kao što sam rekao, postoji ta 947 uredba koju je donijela EASA, to je Europska zrakoplovna agencija, koja je jako, jako striktna. I sad tu nastaje problem, zato naši imaju malo ovog slobodnog teritorija gdje se mogu kretati, ali puno smo toga napravili i dajemo savjete i HUPS je i član inače JEDE, to je dakle Joint European Drone Association, koji okuplja sve ovakve udruge kao što smo mi Europe i savjetodavno tijelo smo EASI, tako da pokušavamo zapravo olakšati dronašima, jer mi svi letimo profesionalno i znamo koliki je problem kad vas sa svih strana neko, recimo, letjeli smo na Medvednici i onda sad vi ste u panici, imate ogromni dron, produkcija ide, sve to skupa, sad dođe naravno policija i ona traži dozvole i to je tako da radimo na edukaciji svih. Dakle, to je bila prvenstvena stvar, a naravno ako neko želi možemo napraviti edukaciju, često nam se ljudi naravno jave pa pitaju za edukaciju. Imamo i otprilike svake 2 godine organiziramo dron piknik, dakle to je jedno druženje dronaša gdje se leti, gdje su izložbe, gdje imamo i u dvoranama predavanje, tu obično kontrola zračne plovidbe i civilna agencija isto imaju svoja predavanja i tu se pokušavamo zapravo složiti i amatere i profesionalce da malo vide kako se to leti, da ljudi probaju letiti malo. A naravno to je sve zrakoplovna priredba, tako da Hrvatska agencija je tu stroga i mi poštujemo sva pravila. Ali ipak bude atraktivno. Ali bude izuzetno atraktivno, zato vam dolaze ljudi za koje vi apsolutno ne možete vjerovati. Mislim, tu mogu istaknuti gospodina Franića iz Slavonskog Broda koji leti onaj mali helikopter. Mislim, mali, to ni uopće nije mali, ali to što čovjek, dakle on leti naopačke, diže ga, spušta, mislim, to je fascinantno za vidjeti. Dakle, ja sam bio šokiran kad sam vidio šta čovjek može napraviti, on uvijek se rado odazove i onda poleti i to je onak super. I onda obično ovak letimo i svojim dronima pa prenosimo to na ekran da ljudi mogu vidjeti. Uvijek se može nešto i pojesti, a naravno i popiti redron. A imate li neke procjene koliko dronaša ima u Hrvatskoj? Dronaša ima jako puno. Ja mislim da ima oko 5000 registriranih operatora.
s time da sad bi trebali dakle, dronaša ima jako puno i to ja mislim da uopće ne znam koliko, da li postoji nekakva procjena i agencije koja ima, najvjerojatnije se to jako varira, ali tu bi trebali reći da postoje različite kategorije. Dakle, inače se leti u, dakle, otvorena kategorija, to je kategorija koja vam dozvoljava, dakle, unutar te kategorije, to vam spadaju, dakle, amateri i oni profesionalci koji se drže onih osnovnih okvira. Dakle, to je let do 120 metara van kontroliranog zračnog prostora i 50 metara ispod. Dakle, to je recimo Zagreb je kontrolirani zračni prostor i vi ne smijete preko 50 metara letiti, morate imati posebnu dozvolu. Onog trenutka kad imate posebnu dozvolu, spadate u posebnu kategoriju. Dakle, to je ona kategorija iznad. Takvih tvrtki ima 15 u Hrvatskoj koji se bave različitim, dakle, od geodetskih snimanja, ozbiljne produkcije, dakle, recimo hollywoodske produkcije, jer mi imamo u udruzi Hupsu ljude koji su snimali recimo Robin Hooda u Dubrovniku i takve nekakve stvari, dakle koji se stvarno ozbiljnim strojevima lete i ozbiljnom produkcijom. I postoji treća kategorija, to je certificirana, ali ja mislim da za sada u Europi uopće niko nema, a to je rezervirana za idući stupanj koji nam uopće nije daleko, a to je dakle, prijevoz ljudi i stvari bespilotnim sustavima. Za to je već rezervirani takozvani X-Space, dakle to je područje gdje će postojati privatne kontrole zračne plovidbe koje će vam upravljati samo tim dijelovima, recimo let od bolnice do bolnice, tu će neko upravljati i to će biti potpuno automatizirani letovi gdje nemate pilota, gdje nemate, i to će biti interesantno, ali se velike firme, Airbus, Boeing i svi oni se već pripremaju za to. Mislite da je to blizu? Da, to je, mislim, prvi U-Space, ja mislim da ide u probno 27. a do 30. će to biti u punom pogonu. Dakle, nije to uopće, mislim, rade se testiranja i to je Hrvatska pošta već napravila svoje testiranja prevoza stvari, tako da je to, mislim, jako je to blizu. I tu će sad nastati veliki problem, zato jer je to automatizirano i nemate u stvari pilota koja je iza. Dakle, neko dođe, stisne i to čudo poleti i bez ikakve kontrole. Dakle, imate automatizirane i automatske letove. Ne? Dakle, automatizirani su letovi su oni koji vi pratite cijelo vrijeme, automatski su jedan gumb i maltene nema prekida dok dron ne sleti na krajnje. A mislim, samo da se ne bi zamislili da je to recimo ono dostava, kaže u kući, pa kak će biti u nebodarju. Mislim, do toga smo još, do tih stvari smo još daleko. Možda u obiteljske kuće, ali ja to isto sumnjam, ali definitivno ova paketna dostava u paketne centre i takve nekakve stvari, to sigurno, ili recimo prijevoz organa ili nekakve stvari, to sigurno. Ono što u zadnje vrijeme možemo vidjeti na internetu, često puta su nekakvi leteći auti koji su zapravo podržani propelerima koji izgledaju kao neki dronski. Ima li to veze jedno s drugim i je li to blizu kao budućnost? Mislim, testiranja su definitivno napravljena, čak je kod nas je napravljeno testiranje na Udbini, koliko ja znam. To je bilo relativno zatvoreno i to izgleda kao nekakav bolid. Mislim, u stvari, da, ima neke kotače, ali uglavnom prvenstveno je za letenje. Ali vi kada gledate šta sve su poduzetnici rade, puno ih je i propalo, ali sigurno će se to iskristalizirati neko ko će, ali sad da li baš to u nekakvom bliskoj budućnosti, ne, to stvarno jako je teško procijeniti. Kao u filmu Povratak u budućnosti. Da, kao nešto u tom, tog tipa, ali kažem, dakle, ti dronovi koji jesu, ja sam letio, dakle, najveći dron koji sam letio, dakle, on je 16 kila, mislim, to je enormna opasnost da on padne, ali je tehnologija i danas otišla daleko naprijed, tako da sigurnosne mjere su onak redundantni sustavi, dakle vi imate, mislim, svi ti dronovi se sastoje od najosnovnijih stvari koje svaki mora imati. Dakle, imate nekakav letni kontroler, flight controller koji zapravo upravlja svime, imu jedinicu koja stabilizira cijeli dron, imate propelere, dakle sustav motora i daljinski upravljač, dakle prenos slike. To je daljinski upravljač. To je zapravo ono što svakome treba. Sad koliko će to biti i brzo sve konkretnije, dakle ja sad kroz tih 10-12 godina bavljanja time se to nevjerojatna ta revolucija u sigurnosti koja se onda desila da je to apsolutno fantastično. Mislim, vi danas recimo u ovim novim modelima
Recimo, za docking smo uzeli takav model onog T30. Vi, dakle, možete preletiti, dakle, DJI Matrice T30, vi preletite neko područje, presnimite na brzinu i dok vi zapravo letite, računalo vam radi obradu podataka i napravite svoj model terena i možete sigurnosno biti nisko i znati da se nećete nigdje zabiti, mislim, ono nevjerojatno, tako da ćemo vidjeti. Mislim, čuo sam u tim krugovima evropskima da su u stvari već neki komercijalni avioni tipa Airbus 320 letili bez pilota. Sad mislim da došao u stvari najvjerojatnije pilot bio tamo negdje blizu, mislim, sjedio je tamo unutra, kao što se radi i ovi prototipovi ovih vozila, ne, koje autonomnih vozila, gdje zapravo vozač može reagirati, testni vozač, ali pokušava što više autonomije napraviti, tako da vidjet ćemo. Da, znam da ste snimali na Medvednici jedan veliki 360 projekt, pa sad zapravo idemo se tehnički samo prokomentirati suradnju drona i 360 kamere. Da, to je bio projekt financiran europskim sredstvima koji je bio za veću vidljivost i zapravo Medvedgrada, koji je fantastičan i koji je jedan centar nevjerojatan, stvarno je prekrasno za otići, jako je lijepo uređen, gdje smo mi produkcijski trebali napraviti nekoliko običnih filmova, nekoliko timelapsova, ali najzahtjevnije od svega je naravno bilo 360 snimanje, koje je bilo iz nekih 40 filmova sa zemlje i 20 filmova iz zraka. I tu smo se puno učili putem, jer je to bilo stvarno turbo zahtjevno, pogotovo taj letački dio, jer smo morali nekako montirati tu kameru koju smo koristili na dron. Kamera sama po sebi je nekakvih 2,5 kg i još onda kad stavite nekakvu bateriju dodatno i sve još jednu malu 360 kameru, onda je to stvarno postalo komplicirano za letiti. I tu je, recimo, imali smo naravno posebna odobrenja, jer vi ne smijete letiti na Medvednici, inače ljudi lete, ali ako nemate odobrenje Medvednice za let, tu ste u kazni. Ne? Dakle, mislim, naravno radili sa njima, njihovi rangeri su išli sa nama, jer je Medvednica je ogromna, ona je prekrasna, ali samo biciklističkih staza, ja mislim da ima 47 i pješačkih, ima, mislim, hrpu toga, to smo mi sve manje više presnimili. Dakle, išli smo, cijela ekipa, oko 170 puta smo išli u te 2 godine na Sljeme i vratili se natrag. I živjeli smo de facto na Sljemenu. Sad, sa tehničke nekakve strane, zemaljske snimke nisu bile dinamične, nismo ih micali, zato jer su ljudima, dakle nisu bile na pokretnim kamerama, zato jer ljudima jako često bude mučnina kada se miče, jer vi nemate svoje tijelo kada gledate u 360 i kad pogledate prema dole nema ništa. Ne? I onda ljudima tu bude recimo nekakva muka, dakle bilo je sve stacionarno sa dakle i sa svim onime šta je trebalo staviti, dakle tražila se naravno titlovanje i bilo i infografike i svašta nešto. A ovaj dronski dio, taj je bio dosta zeznut. Letili smo sa Matricom M600, koji je de facto bio jedini moguće, i to pro verzija, sa hrpu setova baterija, jer taj dron inače vam je 1,60 m kad se rasklopi, ima set od 6 baterija i on sam po sebi je 8,5 kg i kad sve nagurate, to je 16 kg, i onda je bio problem sa time što kamera mora jako nisko visiti od ispod, jer inače se previše vidi dron i ne možete ga maknuti iz snimke. I naravno vi ne želite kad čovjek pogleda prema gore da vidite dron, nego želite vidjeti nebo. Ne? I onda smo to snimali na način da smo stavili 8K kameru, dakle nije tajna, Insta Pro 360, Insta Pro 2, odozdola, a malu kameru, R model smo stavili gore, tako da bi on pokrio gornji dio i to bi mi u postu, što smo malo prije komentirali, bi se onda slagali zajedno, tako da biste vi letili. To su nevjerojatne snimke, ali bilo je jako teško jer niste mogli poletiti sa njegovih nogara. Dakle, jer je kamera puno niža nego što su ti nogari. I onda sam napravio od onih odvodnih cijevi, 50-ki, sam napravio kavez, tako da je dron ležao na tome. Dakle, i onda bi rasklopili bi dron bez nogu
i onda bi odozdola naknadno, svaki put lupim u taj mikrofon, bi odozdola pričvrstili tu kameru i sve i onda bi ja od tuda poletio, a kad bi se dron vraćao, onda bi radili hand catch, to je shvatali bi ga rukama, što je, mislim, opasno, kada ne znam koliko ste vidjeli taj dron, ali to vam ko helikopter zvuči, to tutnji, kad ga onak baš je, ali smo se izvještili smo. Mislim, bilo je tu dosta problema, jer kad smo išli, recimo, snimati pećinu koja je tamo skroz na istoku, onda smo morali poletiti kroz krošnje, jer nemate jednostavno prolaz, tako da rangeri su nas otpeljali sa svojim vozilom, a ja sam proletio, dakle, bez GPS-a i bez svega s tim ogromnim strojem između krošnji van, posnimili sve što je trebao i vratio se opet unutra, tako da je bilo tu, je bilo onak fest zahtjevno, ali jako je lijepo letiti takav veliki stroj, tako da. Ok, prije nego što ste poletjeli, koga treba pitati za dozvolu? Da. Dakle, ovako, kao prvo, takva sva snimanja spadaju u posebnu kategoriju. Dakle, mi smo morali za to napraviti dakle, kao prvo se registrirati kao operator pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Uh-huh. Dakle, vi sa time kažete, dakle, operator može biti fizička osoba, a može biti i firma. I vi se registrirate i kažete, ok, ja imam dron, ako letite u običnoj nekakvoj kategoriji, nešto što je nezahtjevno, vi samo njega registrirate. Ako ćete snimati, morate ga i osigurati dron. Dakle, za sve radove iz zraka morate dron osigurati. Ako samo letite sa dronom i ništa drugo, recimo kao što lete dečki FPV, njega ne morate registrirati. I nakon toga, onaj koji je pilot mora položiti određenu kategoriju. Dakle, A1, A3 kategorija, on to je mrežno osposobljavanje. To radite tako da se, dakle, daljinski, ne preko interneta, položite osnovne stvari, onda možete letiti 150 metara daleko od ljudi i tako, to je onako rekreativno više. Sad, ako idete A2, to morate u agenciji položiti i tu su sad već dosta zahtjevnije nekakve stvari da bi mogli letiti onda recimo u gradu ali opet i tu postaju stvari koje ne smijete letiti bliže ljudi, dakle, ako ste do 250 grama, onda možete, ali ako ste preko 250 grama, onda ne smijete blizu ljudi, to sve vi učite. Onog trenutka, mi smo to sve skupa napravili, morali smo da bi letili u posebnoj kategoriji napraviti i poseban priručnik, dakle, operativni priručnik, to vam je kao da letite avion otprilike. Ne? Dakle, morali smo napraviti emergency procedure i sve stvari koje, dakle, kada se prekida let, koje sve upoznati, dakle, vodi se svaki put evidencija koliko radite, koliko letite i sve. Dakle, to je što se tiče Hrvatske, to sad jako ovako pojednostavljeno. Druga stvar je Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Dakle, sa njima smo svaki let morali najaviti. Inače, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, oni dečki su top profesionalci i razvili su aplikaciju koja je strašno prihvaćena u svijetu. Ona se zove AMC. Dakle, to je AMC portal u kojem vi u live, dakle, ad hoc možete dignuti strukturu, se te zove. Ne? Dakle, vi ako ste u otvorenoj kategoriji, dakle niste u posebnoj kategoriji, vi recimo hoćete u gradu letiti do 50 metara, vi se ulogirate, dakle morate, prvo se prijavite, dakle predate sve papire od agencije u Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe, dobijete svoje korisničko ime i svoju lozinku i onda svaki puta, to stvarno traje 3 sekunde, jednostavno se ulogirate unutra i kažete ja ću letiti tu i tu, napravite si radijus koliko ćete dugo letiti i onda vam oni to odobre, dakle to ide automatizirano. U slučaju da se desi da recimo imate nekakav emergency prelet, na primjer helikopter vozi organe ili ovako nešto, oni vam dojave da morate prekinuti let. I onda smo mi svaki puta, naravno, ali to je sad, mi smo letili u posebnoj kategoriji i onda bi mi sa kontrolnim tornjom bi uvijek bili u komunikaciji sa njima, dakle rekli mi sad krećemo i poljećemo, on bi rekli ok, može, uvijek neko mora biti na telefonu blizu da nas prekinu koji je i to funkcionira jako dobro, tako da u stvari se ljudi boje regulative, ali regulativno je, kad jedan puta uđete, to je vrlo jednostavno. I treća stvar je ona koja je manje jednostavna, a to je Državna geodetska uprava s kojom mi kao Hrvatska udruga bespilotnih sustava već dugo vremena, ajde recimo to grubo tako malo ratujemo, zato jer vam ona nalaže da svaki puta kada hoćete nešto snimiti morate 7 dana prije
najaviti to snimanje, dati im, ok, modernizirali su se malo pa imate geoportal u kojem ucrtate područje kojem hoćete letiti, ali morate kasnije predati te snimke. Sad si možete zamisliti kad smo mi u 8K rezolucije, dakle ta kamera Instapro vam ima 6 ovih kamera na sebi i mi smo sve to morali predavati. Ja stvarno ne znam kako su oni to pregledali, pogotovo što je zapravo, to je i nacionalni park i sve ima gore je objekt, vojni objekt je gore, onaj radar, i tako da je svaki put su oni to, mislim uvijek smo mi dobili naravno dozvolu, ali to je dosta problematično i to vam ne daje onaj umjetnički slobodu, zato jer vi recimo hoćete nešto lijepo snimiti, sad bi se morali 7 dana prije, mislim kako ću se ja 7 dana prije najaviti, tako da mi u stvari sada pokušavamo, imamo sada u planu sastanak sa ministrom obrane u kojima bi u stvari pokušali jednostavno, zašto to radi DGU? To je još iz Jugoslavije. Tad je bilo snimanje iz zraka moguće samo avionima i naravno nije bilo često. I to se jednostavno prepisalo, to je i ostalo. I zakon o obrani u članku 95 do 100 kaže da se ne smije snimati iz zraka osim ako ne dobijete dozvolu i za to je nadležna Državna geodetska uprava. A mi smo predložili da se jednostavno ne zabrani snimanje iz zraka, nego da se zabrani letenje iznad toga. To znači da bi vi jednostavno imali područja iznad kojeg vi ne smijete uopće letiti i onda nema pregledavanja i snimke, nego jednostavno ona to Hrvatska kontrola zračne plovidbe, koja inače ima u svom sastavu i vojni dio kontrole zračne plovidbe, jednostavno kažu tu ne možete letiti, doviđenja, nema onda niti snimanja. I onda ne bi bilo tog pregledavanja. Državna geodetska uprava se u stvari slaže sa time, jer bi oni se htjeli riješiti, to je za njih veliki posao, jer pazite, ozbiljni ljudi koji se bave recimo snimanjem svatova i to, oni vam predaju te snimke. Sad se ovi moraju pronaći, dakle iz vojske, ako je negdje bliže vojarna, sad vojnik mora doći nekakav i pregledavati svatove ispred crkve koje jesu. Mislim, stvarno nema nikakvog smisla. Zakon iz Jugoslavije, je li tako? Da, još iz Jugoslavije. Sad ste naveli nekoliko organizacija i nekoliko dozvoli koje ste morali dobiti da bi mogli odraditi taj posao. Sad smo govorili konkretno iznad Medvednice, ali zapravo je slično na bilo kojoj drugoj lokaciji. Zanima me koliko se često zakoni krše. Imate li neki feedback od policije? Je li to svaki dan hrpa toga ili je to ipak u nekom manjem omjeru? Da, zakon se krši svakodnevno. Dakle, to je, makar su kazne mogu biti do 20.000 eura. Dakle, nije to uopće malo, ali ljudi jednostavno ili nisu svjesni ili ne žele ili misle si neće se nešto desiti. Inspektora ima malo, zrakoplovnih, to je istina, ali dok sam ja još bio u sustavu pa radio sa kontrolom, onda smo mi napravili onaj prvi draft nekakav toga koji se spustio čak do policijske stanice i jako su, ne bi vjerovali, policijski djelatnici upoznati sa time što se smije i što se ne smije napraviti, tako da ima konfiskacije dronova, pogotovo što recimo vam u postajama imaju, ne u svima, ali u većim postajama imaju taj AMC instaliran i on ima čak ovlasti pogledati koji je, recimo ja na AMC-u vidim drugog da neko leti još sa dronom, ali ne vidim ko je to. Okay. Tako da vi vidite šta on radi, koji su mu gabariti i to. Dakle, i vi ste odgovorni ako leti pilot, ako ste rezervirali zonu, to ne znači da niko drugi ne smije letiti u tome. Postoji i taj način, dakle to se zove TSA, Temporary Segregated Area ili Temporary Restricted Area. To smo mi recimo znali na Medvednici raditi, da jednostavno tad ograničite bilo koga, čak niti jedan avion onda ne smije proći, a ako je TRA onda ne smije niti vojni zrakoplov proći. Sad, s obzirom na ovu duboku tematiku u kojoj smo zapravo ušli, sad sam se sjetio da sam u medijima znao vidjeti one policijske puške protiv dronova. Čemu se radi? Kako to funkcionira? Da, to bi, mislim, sad nekako ispada da se sve uvijek vraća na mene, ali to je prva puška koju sam ja zapravo se trudio da mi to nabavimo, jer sam kako je Hrvatska ušla u Europsku uniju, tako je specijalna policija postala dio Atlas mreže specijalnih postrojbi, policijskih, to govorimo. I to je jako korisno, zato jer se uzme neka tematika i da je ne morate vi sami proučavati, onda sve jedinice se skupe zajedno i neku tematiku i onda obrade. I tako je recimo se osnovala dronska skupina
i kako sam ja bio od početka u tome, nekako i znao letiti. Hrvatska je postala dio 10 zemalja koje su ušle u tu dronsku skupinu i onda smo se bavili uporabom dronova u specijalnoj policiji, borbi protiv dronova, jel? I borba protiv dronova su antidron puške i antidron sustave. Ne? I onda mi smo dakle pozvali različite proizvođače da nam demonstriraju kako stvar funkcionira. I u stvari ta antidron puška je bila, recimo, u tom odnosu cijena najpovoljnija. Dakle, bilo je puno boljih sustava, ali koji koštaju užasno puno. Naravno, Hrvatska kao mala zemlja i možda i bez potrebe za takvim nečim, onda smo kupili tu pušku koja vam u stvari zapravo nije ništa drugo nego džemer. Dakle, nešto što na istim frekvencijama na kojima rade dronovi šalje puno jači signal. To jest, prekine vam signal između udaljenog pilota i onoga koji upravlja daljinskim i drona. I na drugoj frekvenciji možete prekinuti GSM signal. GSM signal je zapravo jedan jako, jako slab signal koji se emitira gore sa nekih 20 km, a ima možda samo nekakvih koji žarljava, 50 vata emitira i jako je slaba signal i vi možete to dakle prekinuti. I onda on, de facto dron, kada izgubi GPS signal, on zapravo stane i počne kliziti i onda vi odlučite šta ćete napraviti, ili ćete ga zablokirati pa pustiti da baterija iscuri, onda dron automatski ide u spuštanje i tako smo mi dosta smo skinuli tako tih, mislim, ne radi se to svugdje, ali kad su nekakva kritična infrastruktura, kad su nekakve utakmice, kad su zaštita VIP osoba i tako dalje, onda se to koristi. Makar imam, kažem, i puno većih sustava koji već imaju radarske detektore u sebi unutra, ali to se onda penje na milijone koji... Evo, nažalost, iznad Zagreba je bio jedan dron kojeg nismo uspjeli skinuti, koji se sam srušio na Savu. O čemu je riječ? Da li se danas što zna o tome? Imate li vi neke informacije? Da, nemamo i mi smo se i nekako maknuli od toga jer to spada u nekakvu vojnu sferu, ali vam je u zrakoplovstvu uzrečica da sve što poleti to i sleti. Dakle, sve što ode u zrak sigurno će katati ili sletiti ili pasti. Ne? Tako, dakle, što je to? To je jedna jako teška i velika stvar. Ljudi možda uopće nisu svjesni. To je nekoliko tona teško. Ne? Mislim, bilo tako da i to je moglo napraviti veliku stvar. A danas se pokazalo da je ratovanje otišlo skroz u smjeru dronova, tako da ja vam konkretno ne mogu reći, očito naša država ima informacije o tome, ali iz nekog razloga to ne želi izići. Niti smo se mi, kažem, u to previše petljali, ali je bilo interesantno zapravo za vidjeti šta se sa tim dronovima, mislim to dron, je li to sad raketa ili dron, to je jako teško za reći, jer u današnje vrijeme to upravljanje su sasvim drugačija, ali se recimo u samom ratovanju su dronovi, dakle, puno smo pričali sa ljudima koji su bili u Ukrajini i recimo dovoljno vam je, ako nekoga to interesira, upisati u YouTube Drones Ukraine i Darwin i dobit ćete dečka koji je i onda vidjeti kako se zapravo tamo vodi rat sa tim dronovima. Mislim, to je apsolutno nevjerojatno. Mislim, šta možete napraviti, dakle, kako se izbjegavaju to džemanje i sve skupa. Mislim, ovo je bila jedna relativno primitivna naprava koja jednostavno je očito preletila nekamo, dakle, nije tu bilo puno nekakve visoke tehnologije u tome sve skupa, ali mogla je napraviti veliku štetu i zato moje mišljenje, osobno što se tiče recimo nekoga koji je čitav život uniformiran, ja osobno mislim da ovaj vojni rok kao takav, ne znam koliko to nekakvog smisla ima, ja bih, osim ova 2 mjeseca, naravno prvih 2 mjeseca da se mladi ljudi upoznaju sa naravno puškama, ovime sve što treba da prođu nekakvu osnovnu obuku, ali nakon toga dronovi i protuzračna obrana, to je ono što nama treba. Dakle, trebaju nam dečki koji će sjediti, FPV-aši i ovakvi nekakvi koji će upravljati time, jer to je definitivno budućnost. Dakle, u Ukrajini vam se specijalne postrojbe izvlače putem dronova. Mislim, dakle, vratili smo se de facto na Prvi svjetski rat. Imate s jedne strane i sa druge strane vojske i ničija zemlja između i sad oni tu ratuju, ubacaju rakete, naravno sve i one barjaktare i sve moguće dronove koje je, a specijalne postrojbe i ova vojska koja ide pješadija i odlazi na teren i vraća se putem dronova, tako da dronovi su definitivno
Da, dobro. Idemo još malo o organizacijama. Recite mi, Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Jeste li zadovoljni suradnjom s njima? Da ste nešto spomenuli putem, ali jesam, da. Oni su profesionalci koji smo mi upoznali recimo jako dobro kad smo snimali za A1 smo radili pokrivenost mreže u 16 gradova i da bi brže mogli poletiti, jer tad nije bilo još tih dronova takvih, bila je Phantom 4 koji imao RTK i tek se pojavio ove 250 i 300 matrisi koji su bili skupi i koji jednostavno nismo tog trenutka to imali i onda da bi brže preletili područje koje možemo preletiti smo morali letiti jako visoko i onda smo letili na 450 metara. A vi onog trenutka kada pređe, dakle u zrakoplovstvu postoje slojevi na kojim letite. Ne? Oni nisu u svim zemljama isti, ali recimo u globalu možete reći da je G sloj do nekakvih 500 metara. I onda vam je to interesantno da vi u tom G sloju kad letite avion vam ne mora imati transponder. Uopće se ne mora javiti kontroli zračne plovidbe da leti. A i vi ste sada tu prisutni. I onda kad smo mi letili na 450 metara, onda su oni tražili od nas da napravimo sastanak i stvarno su, dakle, za jednu privatnu firmu su oni organizirali sastanak sa svojim, dakle, oni su jako dobro ustrojeni, imaju svoju kartografiju, odjel za kartografiju, odjel za ove kontrole, one. I sjeli smo se sa njima i našli modus kako ćemo to napraviti. Dakle, napravili smo to segregirano područje, dakle temporary segregated area, u kojem su mogli letiti ispod nas i iznad nas, ali u tom području razdvajanja nisu mogli letiti. I tu smo imali jako, jako dobru kontrolu i oni se uvijek odazovu kad ih mi pozovemo i sa njima jako, jako puno surađujemo oko toga. Recimo, ja znam, oni imaju jako puno projekata i šire taj plan i puno je ljudi zainteresirano, dakle puno kontrola zračnih plovidba, recimo austrijska, i to su zainteresirani kupiti od dečki, jer su oni to sami razvili. Dakle, taj AMC su oni sami isprogramirali. Tako da, mislim, top, stvarno top. Dakle, mi smo jako kao dronaši zadovoljni s njima. Evo, danas ste nam lijepo isprezentirali dronašku scenu, definitivno, pa onda možemo preporučiti da svako ko se želi baviti sa dronovima, da se javi vama u udrugu, je li tako? Može, slobodno. Da. Može slobodno, mi ne radimo nekakve edukacije u smislu plaćenih, makar ima neka udruga, dečki isto rade, mislim, udruga dronaša. Mi smo u stvari bespilotnih sustava jer mi ne radimo samo dronove, nego radimo i sa ljudima, kod nas ima ljude koji rade batimetriju, dakle podvodno, dakle sve što je nešto udaljeno. Jel? Tako da, zato smo mi to, dakle nismo samo dronaši u smislu ovakvih dronova. Ali ako neko treba, mi uvijek smo rado ćemo nekoga poučiti i sve. Makar ja mislim da gdje god se na bilo koji, ako se javite čak i u Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, oni će vam sigurno izići susret. Tako da. Evo, imate sad pregled, pa zadnje pitanje neka bude usporedba Hrvatske sa drugim zemljama u Europi u smislu razvijene scene dronova i bespilotnih sustava. Što mislite, gdje smo? Jesmo pri vrhu, u sredini ili na dnu? Pa ja bih prije rekao da smo, recimo da smo po znanju i po toj regulativi i primjeni i lakoći recimo rada smo sigurno jako dobri, ali što se tiče samog posla to je dosta loše, jer još uvijek kod nas je zapravo najveći novac ima država, a ona to jako sporo prepoznaje. A vani vi imate jako puno investitora koji investiraju, tako da vi recimo kod nas imate 15 dakle, firmi koji su u posebnoj kategoriji, samo da vam dočaram, a u Njemačkoj dnevno jedna firma dobiva dozvolu u posebnoj kategoriji. Tako da, ok, Njemačka je adekvatno veća, ali oni strašno puno rade, dakle, od inspekcija vjetroelektrana, dakle, užasno puno, dakle, tu smo mi po uporabi dronova, pogotovo u profesionalne svrhe, ako ih recimo izuzmemo snimanje produkcija ili tako nešto, po ovome na prste nabrojati, dosta smo tu loši. Znači imamo prostora za rast. Imamo prostora za rast i naravno pogotovo i malo i u zemljama u našem okruženju i tako tići raditi. Tako da to je. Evo, hvala vam na današnjem razgovoru, bilo je zanimljivo, vjerujem. Da, nadam se da je. Eto, hvala kad ste me pozvali. I drugi put. Ovo je bio još jedan Cyberfleet, vidimo se za tjedan dana.